Ubwansu bw'omuguzi. Mwancho muligeria bwegetaseni kya Ndizi TV no basemerera kwane unakobere ko gutwara obuligeria borobya nabayigo kwego kiria emeroberio imegetaseni kya Ndizi TV nigo yaragire ensa eyemo yabono marogoba aseneroberio bwikiranu bane kibinago koletranda mangana magiyabu naberikagwa tikakorwa chingongo chonsi inyichense asinsemo chimitandao asinsemo ya Facebook na bakwenda gutobwatia gwetera Ndizi TV News Digital abega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asinsemo ya website na bakwenda gwetera www.ndizitv.net tirana Frida Kerubo nalio kaneke mna chibi channel yegirya gwekera sole asenchira ya bene nere Petra Mukera Tosca tonyegera Wirananda sege keke kerubusyo elinde ngoma nyamange asenchera iyo wikirano. Mwancho muligereria yango kwaligani bene elinde tabutogosanga asobwamo gochakabona iga goika omwelio. Ama yeye vile biganiro tukachakakora se county ya Kisii arena sebunge ya Bonchari asengo kumenya bunenchereye yemo yogosira nabayigo segeta abasaye nigo ababwatani korwa ase kyombegia Bonchari Friends Society batora egekaro kyabene ase okolenta amo abasaye korwa asorogongo rwa Bonchari Kiringa kiabe kinene no kweneke na bavene kiri obomo na boigo chinchira chinyachyo kwegendelia nanya na boni go bagwikirana ase skuru ya secondary ya Butoro asaba bagusumika emete bunenchire yemo yo kulinda ogonchirelia kwelire muri kito ndemo Steven nabakawikirana sinsemecho naboigo gutwariganilia oroboti rokubwatia Asomoroberi bweli tukoria rero bwe kiombe kya Bonchari Friends Society nigo bachaka no moroberi bo bosimekibwe metase eskuru ya Botoro Secondary School engana bakire ko batebura nengana irengete kwena kyabuna emechano ekoretu no gonchorio kwerire yanyare ko bagego keigwa aiga sorongo rwa Gusii twachere rero ne gangene ne issue ya climate change mwarora mangana atonyora abantu bande mbasombu na machi onto karambiya buna basae to chamo to kore gento kira abororo gechigo konya bana baitu asama tukamutwe twasimikire mete teri mekese skuru yeiga ende to encourage abana bare skuru gaiga they work hard and work smart basukie nse ito ya Kenya mutu and we are very grateful. We only wish them all the best and we urge them to continue moving with that spirit as they go in supporting other schools. Asebono iga nabo kwerwonya to kunyara gosime ko mote nabo gwempa omuntu orensemo yago asime ko mote kogera twaro rebinto bya nyarire ko bamwaro cyabande mbairu na mache bagasombu na bati chisemo chinde togotenya sambu ya monese Gusii kogere mete nero emenge lakini ite gotozuia komente mete yende na kiki twachiraga rero tomente mete iri gochimutuga iganto chikonyore mechando ya rekande Kenya yaito kando no bosimeki bwemete nigo ababwatani be kyombeke gya Bonchari Friends Society baira kiribune kyombeke kyabo nkebwati gwanchiri konde gwa siasa kurende kirenga kyabo no gosiro bomo na gusegeta abasae asense mwebunge ya Bonchari etorega igasengenje okubwatana muna abantu abamo kurworo gongo rwa Bonchari torega igakubwatirana ase chinsemo ao ntoriga igasengenje go support umweshimiwa ya mogoso yonde etorega igasengenje obwanchani na anderende sengenje gosukani muna abamurabake semia kemeke kiagera abasae twabere togwese bagera kando etuachira iga
totabwatio morengo siasa kiagera kero montara igago support kero monto mongao ase constituency yaite kitu atu kutete kando tukatenga tigato chamo buna basai ase ngenjo yogo chamo torigie gente kemo tore gendera ko bekanamo at least tuumira na none kero mutienyi asogo sukani yo maso yonde torega twarure ngewango gianji twajire ngewango kenga igoro wetera ase kiombeke nigo batere bune sabalire bosuno kone kibuna basai bonsi banyanire ko bamo engana batete bunera konye gokinia obokoreri ase bunge ya Bonchari wetera gutware meroberi au erasire abasae katwajira igatete gokwanire enchera na korigie enchera negento kiratobeka muno musae ekiagere gurupu yenga kiendete baisa ko banga ya chaka na andesire bune chinde twarorere kurumaega kira kigiatoreta rero tobekane amo totebani torigia agenda ya itengia yo kubwata na amo una twachire rero na hande togendera konya kumirana bono ntuni igo twamwetenga igo tokubeka chi difference yeito kando despite the fact nga igo toko support different tokurukora different political affiliations igo twamwetenga niko bono toko tukutamangana yo a politics kando tochiche buna basai ekiagere kar twanyoriro bokongu ntogane chichada bono gochoko igamo igo torega igasengenchonga totagete abantu bonsi piba Bonchari abasani abasai abangina amona abagaka bonse bachichamo asemesa tokorige nteke gasobomo egere torente Bonchari toto Yesu kibosio ko reporteria Ndizi TV korwa sensemo ya Bomorenda egotoka se bunge ya Bonchari ya county ya Kisii Lietariane Ndemo Steven Biamano sana mulikito Ndemo Steven asogotalira sensemecho no bigogo twaliganira oroboti oro asenchera yobwagali otikana nayo mwanchi muligeria na goskabosio asoroboti ronde ni yonko ile maseyemo oika ase county area ya Nyamira asengo komanya bunani serikali wetera ebitago byobulendi nigo yasabirwe kweneke bunango tinya bale esegi entindi ase okweneke bunankurwa ne bale amarwa atanchiri amagayo musayo mokorwa ase wodi ya Kyabonyoru egotoka ase bunge ya Borabu osiria obuguma buaye asenchira yobotutukano nigo yabage kweneke wakora sensemo ya mateyaye nigo abete kagotiga university obwatikana no gutumika amaliogo yogotinda konde kora senka yaye nigo yaganiro botukibweme gokorekana ase obwango elinde kwene kya kirikirete eragosiria obugima bwayo robotura senchera yobekirano karansa gisona nkaigwa kuna kuoga yiga nkagasana kurwa bwango bwanga singenjo bugima bukendete talikuri muna na yoro bugima buri nkanyoro imukiro chire paka urari amango gukumi ale mwinga mweli ogwetani mwinga mweli amagora atatu ikamarwa ale kenyuro kikimanya aramarwa nakunywera itukaseti nanyora ikaransiriga ikaransirite tanga lakini ale mahumama au mametio mutu nati komukuna naiwa kende tekeni naranga n'umuntu obegetwa kitsama akende tukubona nefara nakina namanya kusituka nati n'umuntu amayali namanya kusiaruka bwango naita naiketukeri nahangiri mu murabwe tukeri namatari inchungondo lero mu murora gosembu yale nje ndoche na nsinyi gosembu yale n'umuntu akunywa mwita tali buja ono amarwa yo umuntu akunywa uce kukwiresa kukwira obusi yeni ukalo ojite akaja kukwira nyumba igona nari kukanyo uri bagende tokomo era nari giri ko mambiyombolire achi chante abingaki ngai bakiete bakanywa umungino neno ari ganga gete na baro jinya cia no jibwate gabu paka nyumba nebesa yane muko basi bono yegaro na mutigete nje tinji ndikumanya kuira na magana ki ngai achi etaka kenda kusena kia kore bono ninakete kanyo lezi mapema sana maambi na ki pita osiride Omuambazada Razelas Amayo nigabereka gukwanira asobwagare igoro yetaro yo murayibwense Dr. William Ruto wekera ase enselia ya USA amatuko alebosio okwana nigo nekibna nigense ya Kenya yaberega konya ebintu byabo ebinge gocha asensemo ya USA anigo barachikoba bagotwarege karo kyabene ase ogokwanira ngakibono barabe bagutinya obonchelia gati yechinsecho ibirebo igoni go balengete gocha korenda abanta bange asense ya Kenya elinda kwane kibnango gachabale enibo yabo borongero. The US remains
a major export destination for Kenya. So to speak, actually, is the second largest export destination for Kenyan goods after Uganda. The value of our bilateral trade last year was about 1.5 billion US dollars. And as it has been over the last 3 or 4 years, it's a fairly balanced trade relations, where, for example, last year we had about 800 million as our imports. The exports were about 700 million. The previous year there was a slight change. But what we are looking at now, and part of the reason why we warmly welcome and look forward to achievements that will occur as a result of the visit, is the desire to expand the volume of trade between Kenya and the United States, not only the volume, but also to add value addition to what we are exporting to the United States. And in addition, we are also keen in attracting more American investments into Kenya. We have had significant inroads made as a result of the many reforms that the government of Kenya has continued to make in the course of creating an environment that makes it possible for investors to choose Nairobi as their landing bay, not only for the Kenyan or East African market, but even for the wider market, whether it is under the framework of the East African community or under COMESA or even the AFCFTA. And so this to us is a very important visit that goes to cement and strengthen our economic relations between our two countries. Not to forget that the United States is also the largest source for tourist arrivals in Kenya. We are looking forward to having more Americans visit. Omoro video bogo sangirelia ebirengererio igoreye budget y'umwaka w'itiriwe 2024 na bayigo umwaka w'itiriwe 2025 nigo bakoko korekana alitkolia rero imemo cyo Nairobi. Okona egati y'abamenyi bensemeyo nigo baba kumochia eserikali anene ase ogotayina na chibesa gochia ase aborke abali bali ase chiskuru cy'ubundi abigo kumochia chibesa chabagotu abo ase basete bagusiria obugima bwabo chingaki abantu bagendeta kwenyorera chibesa cyo negati ya yande amange. Kuna wazee wamesajiliwa walipo ile pesa ya wazee. Na kuna wale waliaga hawajatolewa bado wanakuliwa pesa yao. Sawa? Na kuna wamama single mothers. Mimi nikisimama hapa niko na wasichana karibu 6 single mothers. Sawa? Na hiyo single mothers inakula kwangu. Na mimi serikali hakuna kitu amenipea. Currently I'm a student at a TVET institution. Since last year sijapata capitation. Kwa nini? On Monday nilikuwa kwa meeting nikauliza my dean, why am I not getting the capitation? Aliniambia that's a government issue. Sasa nimepatana na government. Nataka kumcheck kama ni productive health. Yes. Hapo usijaribu kuuliza jambo la pili. Mimi ninalifaa wagonjwa waende wapewe family plan. Hata nikishatembea kwa mvua na matope ninakufikia ukapewe hiyo family plan. Mgonjwa wangu anarudishwa. Hakuna commodities. Kwa nini? Sijaona kama kuna line item yoyote hapo imeguzia designated bus stops na pedestrian walkways. Tunakuwa na many accidents za watu juu pedestrians hawana njia ya kupita. Ni kama wakijenga barabara, especially highways, hawakumbuki kuna pedestrians. Abagwataniye bekyama gya ODM nigo bagenderete gutwara ebikaro ase okoyeneke bunango tinyabale obukoleri bekyame kyo okwana mugabana be county ya Kisii Paul Simbarati niga bagakomochia obukoleri bw'eserikali anene asensemo y'obulindi asensemende nigo abagakobolia abananchi koba maiso chingaki cyonse nabigo kubwaterana n'abarayi babo ase abagakoli era kweneke mnanko generale kurwanirira ekyama gya ODM chingaki cyonse. Watu wamewawa, wamejinchwa kama ng'ombe wakilazimishwa. Mlisikia video iliyotokea juzi ambapo askari amesimamia CCIO mzima
wameungana pamoja na Regional Criminal Investigation. Wanasema lazima watafute bunduki, wakuja waweke kwangu ndio nikamatwe. Washike vijana kadhaa wauawe. Juzi nimeona mwenzangu ambaye tulikuwa naye bungeni Nyamita ameharibika kichwa. Yaani nguvu zimeingia kuingia tu katika, mbona hatuoni wale wa Kenya kwanza wako na fujo kuliko hata wale ambao wameungana na wao. Wananchi, nataka niwaombe tafadhali. You are our last defense kwa biashara hii ambayo wabunge wamesema hapa ya kununuliwa bungeni. Sisi kama county wanasema pesa ikitoka juu inakuja kuibiwa hapa chini. Kama mtu anaiba pesa hapa chini, wacha akamatwe. Sio kwamba wananchi wanyimwe. Mimi nataka niseme kama National Vice Chairman wa chama cha ODM, niko tayari kama kiongozi wa chama cha ODM kusimama kidete na ndugu zangu na dada zangu ambao kutoka Pwani. Nimeona umeongea vizuri. Najua ndugu yangu Joe yuko hapa. Mzee ndugu mkubwa Oparanya yuko hapa. Tufunge chama chetu. Tukifunge kutoka Pwani mpaka huku, ndiposa kesho hata kama ni negotiation yoyote tutakuwa nayo, tutaheshimika kama chama. Hatuwezi ganyika, tutatauraliwa vibaya sana. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Kulia chimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi yao na lieli etuka ya Gusii Star Shop ebyo gotoka miyomo chokisi nigo yakoletere chimashini chingia echo chiko tumeka segeka aseri golirigiya nigo bakone chimashini buna bono Mwanchumuli lyangu sabo kwabira kule ningo kwaligani bene ilinda tukutokoendera ase obwamo. Mubunge Embakasi East Babu Owino nigabirika kumocha serikali ya Kenya Kwanza ase okuonereria abakenya nonyana bonigo abirika kwamireria anena sensemo yebangenya ase nikibona nigo abakenya babwate eburubenene yo gwakana ebango chinga kibabere bakogosereria okorobekana. Baba Raila Amolo Odinga, Wakenya wana shida, Wakenya wanateseka, Ruto ananyanyasa Wakenya, kuna shida pande zote. Hata wanatoka wajumbe wengine wanasema ati yao ndio wanakupatia AU chairperson. Niwaulize Wakenya, yule Kimani Ichung'wah anapiga kura AUC? Huyo ni mtu bure ama sio bure? Na Rais Ruto apatie tu Raila Amolo Odinga kura yake ngapi? Kama Mkenya, na Raila kama Mkenya mwenzake. Na kama hataki hatuwezi mbembeleza, akae na hiyo kura yake, kwa sababu huyu Raila Amolo Odinga ako na enough connections hii Afrika. Na sisi tukibembelezana kila wakati ndio upuzi mingi inatutokezea. Na Raila Amolo Odinga tunaumia. Kuna ushuru inakuja hapa mbele, na hii ushuru inaumiza watu. Ukiweka avocado kwa boma
ni ushuru. Ukiwa na kuku ni ushuru. Ukiwa na mayai ni ushuru. Ukiwa na gari ni ushuru. Saizi sasa wameleta kwa mkate ni ushuru. Baba, kabla hujaenda AU, tuitie tu maandamano moja tafadhali, tumalizane na huyu mtu. Habara ikorwa sensemo ya Western nigo babere bagweso kebene na baigo komochia ogwatananika okogendeta kwene kigwa agati yabo korwa ase orogongoro okwana ase omoyega bokomoenia Mama Rose na Balayo Mudavadi nigo bagania egikaro kyabene ya bukungu trigo korekana linde kolenta amo abara ikorwa sorogongoro singa kibaba bagweso kebene na baigo komochia obokoreri bwaye omugabana o Trans Nzoia na Tembea Georgia. We mwenyewe uliona juzi sisi hapa Kakamega tukitoa statement yetu kuhusu mambo ya Natembea. Sisi hatuwezi tuma ndugu yangu Mboka Miremba kuongea na Natembea, hapana. Hatuwezi andikia Wino Mate na ili hali Wino uko hapa. Governor wa Busia Omuami Otuoma, this is just a young man coming up. He has not even set up. We in Western have established our consensus as to who to listen to and who not to listen to. We cannot listen to Natembea. Natembea, we don't know him. So, ongea na yeye, sisi we shall not struggle. Yeye tutakutana na yeye kwa kile kitu Tony aliita Buhungu 3. Wakati utaleta Buhungu 3 ndio tutamuonyesha ya kwamba sisi ni akina nani. Otherwise, wewe fanya kazi. Kile kitu nilitaka kuambia Your Excellency, mimi niliongea na wewe a few months for elections. Ukaniambia Acadius tukienda huku tutapona. Mimi sikuamini, lakini kwa sababu naamini wewe, mimi nikafuata tu. Na wakati nilifika huko, I was shocked. Wewe ukawa prime cabinet secretary, ndugu yangu Wetangula akachukuliwa speaker, nyinyi mkatengeneza serikali. Na sisi tuko hapa. Hata wakati nimekuja hapa, ndugu yangu Silas na Shinali wamenipigia simu. Wakasema nikumbushe hii barabara. Saa hii nimewapigia nikamwambia hapana, don't waste time. Ndugu yetu ametembelea kwa hiyo barabara na ameiona. You are very lucky. Kwa hivyo wewe fanya kazi, sisi tunakuunga mkono. Tunakuunga mkono kabisa 100%. Na nimesikia kuna kitu wewe ukiwa huko, wewe umekaa kwa mlima, unaweza ona mbali. Ukiamua tuende left, sisi taenda. Ukisema tuende right, sisi taenda. Ukisema Manchu marigari ya korwa soroboti runi na ikiro maili obwamanga namajia asebire biga kolinde toska to nyegera chikoraga chinsa isato ayuna mangire nyara sinchira yobwekera no nabakanda kutobwati asense mochiche mitandao asense moya Facebook wetera Ndizi TV News Digital abiga sense media YouTube wetera Ndizi TV News asense moya website wetera www.ndizitv.net iretere Frida Kerubo Noliene kemna chibi channel yogira gukera sole asenchira ya bene nere Petra Mukira genda gutwara ubugiri obuyemigeta seniki Ndizi TV obuna bwo bwansubo mu gusi toskato nyigera ngwira nanda segeke kekerebusyo elinde tobeto gusanganere Dr. Kena Moses.